zalipilo dušu iz tapeta. Primijetili da ja puno gore nam se lica mlate. Ej! Dobro, hvala. Kutija. Digni tapetu na prugice. Laserom sam postavila sebi. Nemam pojma lipit tapete. Gotovo. Želim dignu tapetu na ovu zavesu. Dobar dan ljudi. Kao što sam vam prošli tjedan rekla, ovaj tjedan vam donosim makeover dječje sobe. Ova mala sobica je kroz ovaj relativno kratak period što smo mi njoj je doživjela puno makeovera jer dica evoluiraju, mijenjaju se situacije i sve. Tako je za vrijeme, prije nego što sam ostala trudna uopće, to jest kad sam ostala trudna sam dala čovjeku da mi lipo fino sve opitura u najtamniju sivu boju jer sam htjela da se namještaj koji sam planirala staviti na te zidove da dolazi više do izražaja i tako da je to bila baš jedna jako tamna siva boja. Onda je za vrijeme korone moj muž na taj tamni zid, kad je dobija koronu mora biti u karanteni, onda mi je na taj zid, stavit ću vam tu video ako ga nađem, napravio kampanel Svetog Duje, to je zvonik Svetog Duje i kućice i sve nešto što sam ja zamislila. Imamo mi i drugu dječju sobu koju zapravo uopće ne koristimo zbog Blage, to sam već jednom spomenula i onda smo nakon nekog vremena tu drugu dječju sobu htjeli namijeniti da bude baš ono dječja igraonica, da ovo bude spavaonica. Međutim, previše je Vlage, tako da je ono igraonica je boravak, a ovo je ostala spavaonica i ništa drugo. I zapravo u ovoj sobi i nema ništa drugo. Ima jedan ladičar kojeg je također moj muž napravio, to jest mi skupa u proizvodnji, a on je to opiturao, osmislio, napravio projekt. I stvarno u taj ladičar mi stvarno puno stvari stane, sva roba za njih dvoje, ali sad su ipak već malo prerasli i kužim da mi je stalno soba u neredu. Zašto mi je soba u neredu? Jer nema skladišnog prostora. Prerasli su i taj sva roba počela kipit. Problem zapravo nije ni roba, nego su problem stalno neki rusaci, neke plešanci, neke igračke koje tu ne pripadaju, tako je stalno neka petarda. U svakom slučaju, napravili smo krevet koji je u obliku ove kao logorske kućice, jer sam htjela da to bude šator, pa sam shvatila da taj šator nikad neće biti dobra ideja, jer oni iščupaju šipke i onda se sa tim šipkama mlate. Nije dobro. Sve primijetili da ja puno gore nam se lica mlate. Preloši smo roditelji, što da kažem. U svakom slučaju, maleni dječak je prerasta svoj mali krevetić i onda sam ja zamislila kao, ajde, dok ne riješimo tu sobicu sa Vlagom, napravit ćemo krevet u krevetu, pa ću vam ja sad tu staviti cijeli proces, ako nekoga zanima kako to napraviti. To smo radili prošle godine, kad smo započeli zapravo taj neki makeover ove sobe. I onda smo napravili taj krevet u krevetu jer smo samo htjeli vidjeti kako će to funkcionirati, hoće li to nama biti ok u prostoru. Nisam htjela staviti krevet na kat jer sam mislila da će to previše zagušiti prostor, pa kad riješim Vlagu u drugoj sobi ću staviti drugi krevet tamo. Ali onda sam shvatila da su mi djeca apsolutno nerazvojna, znači njih dvoje su toliki najbolji prijatelji da oni disati jedan bez drugog ne mogu, tuku se, lupaju i ne znam šta, ali stvarno ta količina ljubavi, ne mogu ispavati jedan bez drugoga, ne mogu ispavati ni bez mene. Znači, jednostavno sam shvatila da je prevelika količina te njihove ljubavi i da je taj moj pothvat od prošle godine bio apsolutni fail. Ja ću vam sad tu ostaviti video kako smo mi to napravili, a onda ću vam nakon toga reći zašto je to bio apsolutni fail. Sad ćemo probati ovaj krevet, skinit ćemo madrac
Odvidat ćemo ove bočnice i iskoristi podnicu za donji madrac na kojeg ćemo staviti konstrukciju i kola. A gornji madrac ćemo podignuti u zrak jer imamo dovoljno jer imamo dovoljno prostora za podignuti madrac u zrak. Zađi da ne si sila, to je puno. Pa sam vam na vina mala se bila. Oča! Jesi ti izmirja, Ivano? Koliko ima metara, evo. Ali taj ti je metar opasan. U prstu kad te udari, pa ćeš mi plakati. Ajde, daj metar vode. Razmuti, daj. Dobro, hvala. Pusti ga. Dobro, dosta smeta. Hvala. Ajme meni je sprniće na cilu kuću. Paska lipa, ajde. Laku noć. Bye bye, tata, gazi svjetlo. Znači, krevet ko krevet funkcionira zapravo super. Imam kreveta, oba dva i njih dvoje se mogu držati za rukice dok idu spavati i sve je to divno krasno. Međutim, ujutro kad se oni probude, naravno da niko ne skupi taj krevet, meni se ne da, uska je soba, treba nogom gurni krevet sa gece. Uzela sam najniža kola koja su postojala, zato što zapravo krevet originalno nije bio zamišljen da bude krevet u škafetu, to jest u ladici. I onda nisam mogla uzeti lipa silikonska veća kola koja su bolje vozna, nego sam uzela neka niža kola i ona su tako nekako stalno imam osjećaj da stružen parket nisam. Ok, su kola kvalitetna su, ali nema voznosti, i smara me, uglavnom. Nije problem što ja sad to ne zatvorim, nego ja svaki put da bi morala doći do ormara, moram prošetati preko kreveta da bi ja došla do robe, onda robu ne stavim na mjesto jer mi se ne da, jer ne skupila, samo se nešto negdje gomila, ono što sam rekla da znam za sebe. Ako mi prvi korak nije jednostavan, ja taj korak neću napraviti. I to vrijedi za većinu ljudi. I zapravo jednostavno u bilo kakvom uređenju interijera treba razmišljati prvenstveno o koracima, to jest funkcionalnosti, pa onda o svemu ostalom. U svakom slučaju, ovo funkcionira, ovaj krevet funkcionira, ali sam odlučila napraviti promjenu i ipak napraviti krevet na kat. Kakav sam dizajnirala sam, još samo premišljam o boji, bili stavila kao, imam
modra vrata u sobi i bili stavila na plave tonove ili bi stavila na zelene tonove. To ću sad dok dizajniram dati dici da odluče zapravo, pa nek bude njihova finalna, a mi se sad bacamo na posao. Ja sam, kao što vidite, već opiturala ovaj zid. Idemo opiturat, zalipit zidne tapete, pa ćemo onda vidjeti dokle će nas dovesti zapravo ovaj snimak, koliko će milijardu milijuna minuta proći dok ja to sve napravim. Pa nemam pojma. Evo, probat ćemo za početak zalipiti zidne tapete i dekorirati sobu. Ponovno. Sam sebi, srednji prst. Evo ga, srednji prst. A ja sam stala pak je Ivana u srcu. Gdje tu piše Ivano? Šta? I ti oblikuješ srednji prst? Ma daj, Ivano. Vidiš kako sam gledala? Tako. Evo ga, ovo je moj srednji. Dobro, zid. Šaraj! Ja sam. Ja ću to vidjeti. Aj, Nano, aj, Nano. Ti kantune radiš, ja? Vidiš ti što si ti meštar. To sam ti pokazao. A ti se igraš, ja? Jo, skala, kako da? Ej! Oh! Ja. Znači 4,5 vode, 2 desa, sad čeka 5 minuta. Nanosi se voda na zid. Ok, idemo probati. Ivano moj, ovo bi trebalo ko na uputama za puding staviti, da se mora mišati prebrzo dok se istrese. A, vidi kako su nam se grudice napravile. Vidi. Preglupo lipilo. Kako ćemo ih sad razbiti? Nikako. Nemamo miješalicu. Ok, bacimo se na posao. Naručila sam zidnu tapetu na prugice, koja je totalno, nije baš muška soba, ali valjda baš zato sam je i odabrala. Opiturali smo što smo opiturali, namjerno sam ostavila ovi tamno sivi zid neopituran jer ću na njega stavljati zidne tapete. Tamo sam krenula rickat, mislim se, nisam pokazala što sam kupila. U svakom slučaju, na ovaj zid i na ovaj zid iza vas ću zalipiti tapetu na prugice jer ćemo vrlo vjerojatno staviti krevet na kat na ovu stranu. Tako da na tu stranu neću lipiti ništa. Lipila sam tapete na 100.000 godina i to je bilo ono kao poluuspješno, odlipljivala sam se. I sad sam tamo zamišala lipilo i nisam sigurna da je
i ti malo pametno. Ali u međuvremenu sam kupila i voćek. Trebalo mi je posebnije lipilo, jer imam jedan DIY koji želim sad napraviti sa ovom zidnom tapetom i želim da mi uspije. A kako je ona od papira, a drugi proizvodi na kojem želim to lipiti nije od papira, onda mi zapravo to stvara problem, pa sam se potrudila naći lipilo koje valja. Idemo se baciti na posao. Evo sam izrezala prvi komad. Tapetu sam naručila na Favi.hr, nekako sam se navikla na taj Favi jer mi ima stvarno svega i svačega i onda često pretražujem po njemu stvari iz razloga što ima stvarno svega i da mi neke kreativne ideje, pa evo, ne znam. Sa nekim drugim tražilicama nisam imala baš neka dobra iskustva. To sam naručila tamo i morala se naručiti 2 tapete minimum. Meni je zapravo trebala jedna, za ovaj zid sam samo htjela napraviti. Druga ideja je da napravim cijeli plafon i taj zid, međutim nemam dovoljno tapete, pa sam onda odlučila ova 2, čisto da iskoristim tapetu maksimalno. Idemo raditi. Laserom sam postavila sebi liniju, zato što sumnjam da su kantuni ravni. Ovo mi je prvi čisti komad koji ću stavljati sada, pa ću od njega krenuti jer nemam pojma lipiti tapete. Znači, lipilo mi se totalno ne sviđa, uopće ne kužim. Znači, znam da postoje lipila koja se lipe i na papir i na ovo, ali kontam, to treba pisati u uputstvima. Znači, ne mogu ja odlučiti lipiti lipilo di me volja. I on se kao, možda sam ja prenestrpljiva, to znam da jesam, ali mislim da bi se treba bolje zalipiti. Zato ću ja odmah probati ovaj super brzo lipilo, jer mislim da je to prije toga stvar za mene. Ovo čeka da se ovo prilipi. 2 puta sam stavljala lipilo jer vidim da se lipilo na zidu osušilo, a tapeta se nije zalipila. Ne kuži. Truba. Idem ja sa brzom formom. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me. Znači, ovo čudo je instant zalipilo dušu iz tapeta. Znači, instant. Morala sam se priznala jer sam mislila da neću više moći odlipiti tapetu, mislim nešto ti komadić mali, pa zato sam probala. Znači, ovo govno više neću koristiti, užas, bačene pare. Ovo sam platila možda 6 eura, a ovo ne znam šta sam platila uopće. Kupovala sam pustu boju, sve živo, pa onda ono...
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. E sad kad sam ja to sve polipetala što sam imala, ostavim još jedan kantun, ali to ću kad završim ovaj DIY. Zato što prvo i osnovno želim imati dovoljno lipila za ovo. Kupila sam blackout zavjesu. Skinula sam zavjesu ovdje koja mi se nije baš kao nešto previše sviđala. I idem probat zalipiti zidnu tapetu na ovu zavjesu. I zato sam i kupila ovo posebno lipilo jer ono ide i na tapete i na plastiku i na drvo i na ivericu i na svašta. Pokazalo se kao top stvar, znači u sekund sam zalipila po sobe. Ali ne znam, će mi doteći dovoljno ovoga, pa idem prvo zalipiti zavjesu, pa ću onda kantuniće rješavati male komadiće. Idemo probati. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. Na drugu stranu. Ali u svakom slučaju sam prezadovoljna kako mi je ispala ova rolo zavjesa i totalno lipo, ono blackout. Navečer kad im spustim roletu je super, skroz crni mrak. Jedino što bi voljela osobno da sam kupila još širu rolo, tako da mi ne ulazi u ovu nišu od prozora, već da prilazi više pa da kad nekako uđe pa se zakači jer je ono taman čipo. Možda sam trebala staviti rolo u, ali nemam prostora ispod jer mi je prozor, nemam prostora unutra, morala bi staviti jedno na vratno krilo, a to nisam htjela jer mi se onda ne bi dogodio ovaj efekt cijelog pokrivenog zida, a to sam baš htjela. Znači, ostaje mi napraviti tu lampu koju ima ono 100 godina. Vidite, nije mi bilo frane da mi napravi lampu. Ovo sam davno kupila u Ikea. Onu običnu stolnu lampu koju sam htjela napraviti DIY da je stavim na zid. Pa ne mogu to sama, ali imam očito dovoljno lampi. Razmišljam se hoću li vratiti onaj aviončić što ste vidjeli sa početka videa. Mislim da bi on sad tu lipo skroz pasa jer se misli napraviti on jedan lipi balon na plafon. Nakon što napravim sobu i krevet na kat ću napraviti onda sve te neke dodatne preinake da vidim
koliko će mi biti zapravo zakrčen prostor. Ali evo, za sad bi to bilo to. Još jedna stvar, gore sam ostavila ovaj luster koji sam inicijalno dok smo se useljavali stavila u običnu košaru iz pepka. I sad mi se totalno sviđa kako radi ove sjene i onda sam je ostavila. I to mi je bila inspiracija za uzeti i ovu lampu. Pa vi zaključite, Jelena i rasvjetna tijela. Skoro su mi sva rasvjetna tijela po kući DIY. Mislim da je košara bila nešto prejeftino, sviđala mi se izgledom, morala sam je kupiti i probati. Jedino što nisam napravila, nisam odrizala ove ručkice sa nje, ali za to postoji vremena, to ću 2030. Ali mi je to bila dobra inspiracija za kupiti ovu lampu. Ja sam zapravo oduševljena kako su ispale ove zidne tapete. Toliko da sad neko vrijeme ne želim ništa staviti, želim samo udisati te neke lipe progice. I dica su preoduševljena. Bez obzira što to kao nije muška boja i ne znam nija šta, njima je top. Zapravo vole promjene, pa onda eto, bilo što se napravi novo, njima je top. Ja ono svaki dan kad prođem ono kraj sobe sad i vidim te progice mi je ono prelipo, kao želim da traje. Oduševljena sam s ovim sredstvom za lipi tapete, to je za obično lipilo, ali sam oduševljena zato što ja stvarno volim brzinu i volim brze DIY projekte i volim sve da to ide brzo, jednostavno i efikasno i stvarno sam ono baš sviđaju mi se tapete. Međutim, mislim da je sad već puno vremena prošlo i da ćete u drugom dijelu gledat makeovers dječje sobe, kako ću staviti cijeli namještaj i koje će se dodatne promjene dogoditi u cijeloj sobi. Ali ono što bi mogla napraviti u tom drugom videu, što bi vam totalno moglo biti, evo vi ćete mi napisati, ono to mi je sad palo na pamet, kao nekako, možda bi vam mogla pokazati proces proizvodnje, kao kako nastane taj namještaj. Jer puno ljudi hoće zapravo ne može ni zamisliti koliko je faza procesa proizvodnje potrebno, mislim, ne znam, ću uspjeti sve snimiti, jer ono, treba baš biti tu taj čas kad se nešto radi, možda s mužem to sve odradimo solo sad za vrijeme godišnjih odmora, pa to uspjeni snimiti, ali pari mi se da bi vam bilo skroz možda zanimljivo da znate cijeniti i vrednovat kad budete zapravo morali platiti neki komad namještaja. Ne mislim to sad tvorničkog namještaja, jer tvorničko radi sve robota, a ovo je ipak neka ljudska ruka koja je morala proći dane i dane i dane da bi se nešto proizvelo. Tako da, evo, možda bi vam to bio zanimljiv video za snimiti, ali naravno next time. Nadam se da vam se sviđa, ja ću vam sad staviti neke finalne kadrove dok ja sad tu nešto govorim. Dosta sam ovih proizvoda malih sitnica kupila od Sinsaja, ali opet priko Favi tražilice, jer kad uđem na neke tipa Sinsaj stranicu, onda me odnese kupnja, pa kupim opet dječju robu umjesto nečega što mi zapravo treba. Favi mi je baš cool, nekako jednostavan za korištenje i dođe mi za čas i dođe mi od svakog proizvođača svoje, znači doslovno kao da sam na 3 web stranice kupila proizvode, a dobila sve na jednom računu. Nadam se da vam se sviđa sobica, dici se sviđa, to je najbitnije. Nadam se da sam kome pomogla sa ovom idejom za škafet, to jest krevet u ladici. Nadam se da sam kome pomogla da uopće promisli da bi mogla lipiti tapetu zidnu sa nečim što nije lipilo za zidnu tapetu, jer je ono, mislim, ima svoje prednosti. Da se mi razumijemo, ove kuteve gore, pine utore, definitivno bolje lipi s njim, zato što on dovoljno, ako ga dovoljno nanesete, dovoljno dobro smoči zidni tapet i onda se on lipo prioni, onako zalipeta, ne znam se bolje izraziti, stopi sa zidom, sljubi. Tako da ima definitivno sve prednosti, ali da je sporiji, zato za mene nije. Možda za neki drugi konkretniji veći projekt da, ali danas ne. I za odjeću sobicu koja ziće onako bi i šaran vrlo vjerojatno brzo. Ali nadam se da će i sobica biti brzo gotova, definitivno do vrtića, do iduće sezone vrtića mora sve biti gotovo, želim. Pa evo,
Nadam se da se vidimo sa tim videom uskoro, a za idući video vam testiram nešto predobro, obavezno. Ako se niste dosta ovi šaglavi do kraja sigurno su preplaćeni, obavezno si stavite neke alarme jer nadam se da će vam se svidjeti i puno vam pomoći. Hvala vam puno što pratite i bye!